mangken titiang puniki nartayang ini senanam nika nendardios Indian mandi suci utawi melukat sekarang Saudaramu agama Hindu sane muasto senanam punika mani suci utawi melekat ditatkala iraga sareng sami sampun mika sinah sampun kita sami seger anggo sarira puniki sareng sami doa puniko patut yara mangga ditatkala iraga sareng sami usan melekat utawi senanam punika sinah punika pacanawe ical taklek puniki sadawet tering anggo saya persida kalipan iraga sareng sami jujur anemadan sante utawi name seger sareng sami hayang asa melukat puniki sejatane mani suci punika saling aran seger bayu iraga sareng sami manyo suci umat dharma sareng sami umat Hindu rimidya jeung miring puniki prerhanggala pangge presiden ngamargian selemadan melukat utawi mandi suci punika masih ramah